با تقاضای زمان معاصر البته امروز ورزش در تمام جهان رشد میکند. واقعا استقلالیت کامل دولتی امکانیت فراهم آورد که فدراسیهای ورزشی مملکت باید سطح درکاری برآیند و ورزش تاجیک را در عرصه بین المللی معرفی نمایند. سال اخیر مشاهده میکنیم که حتی مسابقه‌های سطح بانفوذ را هم در تاجیکستان فدراسیهای رشته‌های مختلف ورزش برگزار میکنند. اما کنون به خاطر رشد و نموی گیمناستیک در تاجیکستان فدراسیای نمودهای ورزش گیمناستیکی تاجیکستان هم تصمیم گرفتند که این رشته المپی را باز هم رشد دهند. اما کنون امروز یک برنامه مشخص روی دست گرفته است که با دعوت نمایندگان فدراسیای بین المللی این نمودی ورزش در تاجیکستان اما کنون همکاری ها بیشتر میگردد و آن نقشه و دورنمایی که برای این رشته ورزش است امروز البته که ما خواهیم دید که تاکورسی برای سالهای من بعد گذاشته می شود. با دعوت فدراسیای ورزش‌های گیمناستیکی تاجیکستان در همکاری با کمیته ملی المپیک کشور، پرزیدنت فدراسیای جهانی گیمناستیکا ماریناری وطنابه، راهبر اتحاد گیمناستیکای آسیا الرحمن الشرطی و نایب پرزیدنت فدراسیای آسیای مرکزی تیمور عبدوولیف به تاجیکستان تشریف آوردند. هدف این سفر بررسی مسائل مربوط به رشد گیمناستیکا و اکروباتیکا در تاجیکستان بوده. با این واسطه نقشه‌های مشخص راهاندازی خواهد شد. نخست هیئت مهمانان از مکتب مخصوص ورزشی ذخیره المپی رقم 1 عاید به گیمناستیکای بدیهی در شهر دوشنبه تشریف آورده از جریان کار مربیان و شرط و شرایط ورزشکاران آشنایی پیدا نمودند. توجه فدراسیای جهانی گیمناستیکا به مکتب‌های این رشته در تاجیکستان البته فعلی نیک ارزیابی می شود. Люди, которые растили гимнастику, вкладывали в нее, и, надеюсь, сотрудничество с ними нам даст большую пользу. Мы очень надеемся на их помощь, на их поддержку. Развитие с их помощью пойдет очень быстро. Для нас, тренеров, это большая честь, что к нам приезжает такой гость. Я надеюсь, что его приезд нам даст больше мотивации, чтобы мы подготавливали детей. У детей будет мотивация для того, чтобы они к чему-то стремились. Художественная гимнастика – это один из самых красивых видов спорта, это олимпийский вид спорта. Поэтому мы просто обязаны подготовить детей и на международной арене выставить наших девочек, чтобы они показали, что мы тоже достойны в этом виде спорта участвовать и занимать хорошие места. قاسم عثمانزاده طول یک سال می شود که راهبری فدراسیای ورزش‌های گیمناستیکی تاجیکستان را بر دوش دارد و همکنون با کار پرثمر و نقشه‌های مشخص می‌خواهند این رشته ورزش المپی را هرچه بیشتر در کشور رشد دهند. یادآور می‌شویم که در طول یک سال اخیر با دستگیری فدراسیای ورزش‌های گیمناستیکی تاجیکستان دیگرگونی‌های کلی به میان آمد. هم سفربری بیشتر شد و هم نتیجه‌های نظررس به دست آمدند.
соли 2023 дар чемпионати Осиё дар шаҳри Тошкент аз намуди акробатикаи варзишӣ варзишгарони тоҷик ҷои сеюмро ишғол карданд. ҳамзамон соли 2024 низ дар Ҳонконг Манижа Давлатова мақоми чорумро дар батут соҳиб шуд, ки қаблан чунин нишондодҳо набуданд. ду маротибаи дигар дар мусобиқаҳои кушоди байналмилалӣ дар Узбекистон аз риштаи гимнастикаи бадеӣ дастовардҳои назаррас ба миён омад. дар ин раванд ҷиҳати ҳамкориҳо боз чандин барномаҳои дигар рӯи даст гирифта шуд. воқеан ҳамқадами замон будан ва ба стандартҳои байналмилалӣ омода кардани варзишгарон шарти муҳими мусобиқаҳои ҷаҳонӣ ба ҳисоб меравад, зеро ба ин восита метавон натиҷаҳои назаррасро ба даст овард. Tajikistan gymnastics is like baby. дар тоҷикистон гимнастика ояндаи дурахшон дорад. бо далели оне ки кӯдакону наврасон шавқу ҳаваси зиёд доранд, ҳарчанд ба мисли ҷопону амрико ва чин пешрафта нест, вале имкони бештар рушд додани ин ришта вуҷуд дорад. ман як мисол меорам. 7 сол пеш кишвари Филиппин ҳам дастовардҳои баланд дар ин ришта надоштанд. мо аз ин кишвар 4-5 духтаронро интихоб кардему ба ҷопон равон кардем. баъди 7 сол дар бозиҳои олимпии Париж 2024 онҳо соҳиби 2 медали тилло шуданд. пас аз Тоҷикистон ҳам метавон дар оянда ҳамин натиҷаро интизор шуд. I want to make some history in the Tajikistan. албатта барои мураббиёну дастпарварони ин муассиса вохӯрӣ бо роҳбарони федератсияҳои осиёву ҷаҳонии гимнастика як ангезаи иловагӣ мебахшад. В городской школе Олимпийского резерва у нас 8 групп, 180 детей, которые числятся у нас. Стадия развития, стадия начинания, стадия улучшения. Условия прекрасные, привлечение международных президентов в нашу школу только поможет нам, чтобы мы когда-то поднялись по результатам, наверное, да, чтобы детки выросли, чтобы у них был смысл тренироваться. И, конечно, мы надеемся очень на Азию, на мир, на Олимпийские игры, что мы обязательно до них дорастем. Самое главное в любом виде спорта, так же, как и в нашем, это хотеть. Дисциплина, трудолюбивие, чтобы дети хотели заниматься этим видом спорта, чтобы они не бросали, несмотря ни на какие трудности, несмотря на какой-то период. Это желание должны в спортсмена внести тренера. Тренера должны помочь направить ребенка, спортсмена, чтобы он просто шел по этому пути до конца. ҷиҳати шиносоӣ аз инфраструктураи варзишии кишвар ҳамзамон ҳайати меҳмононро роҳбарияти Федератсияи варзишҳои гимнастикии Тоҷикистон ба маҷмӯаи қасри теннис ва намудҳои варзиши обии шаҳри Душанбе бурданд. дар ин ҷо низ масъалаҳои баргузор намудани мусобиқаҳои байналмилалӣ дар кишвари мо баррасӣ шуд ва албатта ин комплекси варзишӣ ки дорои имкониятҳои васеъ барои баргузории сабқатҳои ҷаҳонӣ мебошад, диққати намояндагони гимнастикаи ҷаҳониро ҷалб намуд ва он рӯз дур нест ки Тоҷикистон дар риштаи гимнастика мусобиқаҳои сатҳи Осиёву ҷаҳонро мезбонӣ кунад. дар маҷмӯъ ба инфраструктураи варзишии пойтахт меҳмонон баҳои баланд доданд.
дар идомаи сафар меҳмононро дар кумитаи миллии олимпии тоҷикистон ноиби президенти кумитаи миллии олимпӣ Дилшод Назаров ва котиби генералии кумита Муҳаммадшоҳ Абдуллозода қабул намуда як суҳбати мушаххасро ҳам анҷом доданд. дар ин машварат як қатор аз масъалаҳо дар мавриди ҳамкориҳои минбаъда ва амалӣ кардани нақшаҳои дуҷониба байни Федератсияи варзишҳои гимнастикии Тоҷикистон, Федератсияи байналмилалии гимнастика ва Иттиҳодияи гимнастикаи Осиё баррасӣ шуданд. махсусан дар вохӯрии мазкур масъалаҳои зерин ба миён гузошта шуданд. оид ба омӯзиши таҷриба тавассути ҷалби мутахассисони байналмилалӣ ба Тоҷикистон, баланд бардоштани маҳорати варзишии гимнастҳои тими миллӣ тавассути барномаҳои мунтазами байналмилалӣ, доир намудани мусобиқаҳо ва ба нақшагирии лоиҳаи маркази омодагии олимпӣ гуфтушунид сурат гирифт. I'm very happy to be in Dushanbe for the first time. Okay. хушбахтам ки якумин бор ба Душанбе сафар мекунам ва ин ҷоро мисли хонаи худам дарёфтам. ман хеле вақт аст бо муовин ва котиби генералии кумитаи миллии олимпӣ шиносоӣ дорам, бинобар ин сафар ба ин ҷо тасодуфӣ нест. дар ин нишаст мо дар бораи рушди гимнастика бо роҳбарияти Федератсияи гимнастикаи Тоҷикистон гуфтугӯ доштем ва содиқона мегӯям тасмим гирифта шуд корҳои зиёде дар ин замина анҷом шаванд. бар ин боварам ки ҳарду ҷониб ҷиҳати амалӣ кардани тасмимҳои мазкур талош мекунанд. ман ҳамчун президенти Иттиҳодияи гимнастикаи Осиё ҳамаи федератсияҳои осиёӣ аз ҷумла Федератсияи марбутаи Тоҷикистонро дастгирӣ ва пуштибонӣ мекунам. бо сабаби он ки Федератсияи Тоҷикистон нисбат ба дигар федератсияҳо ҷавонтар аст, ҳатман ниёз ба дастгирии иттиҳодияи минтақавӣ дорад. мо дирӯзу имрӯз шоҳиди амалкарди олии гурӯҳи кории ҷониби Тоҷикистон шудем ва бовар дорем онҳо корҳои бузургеро анҷом хоҳанд доду мо ҳам ҷиҳати муваффақ шудани онҳо мусоидат мекунем. аз сӯи дигар ҷаноби Маринари Ватанаби ки ҳамроҳи мо ин ҷо ҳузур дорад ваъда додааст ки ҳар кӯмаке аз дасташ биёяд анҷом медиҳад. муҳим ин ки онҳо хостори рушд ҳастанд, роҳбар ва гурӯҳи қавӣ ҷамъ овардаанду бо интихоби истеъдодҳои аз миёни аҳолӣ ҳатман муваффақ мешаванд. медонед ҳамон тавре ки гуфтам, федератсияи шумо бисёр ҷавон аст ва вақт лозим мешавад то ба натиҷаҳои дилхоҳ даст ёбанд. шояд дар 2, 3 ё 5 сол натиҷаҳои олӣ ба даст наовардаед, аммо агар аз 5 то 10 сол сабр дошта бошему аз пайи кор шавем, натиҷаҳои дилхоҳро хоҳем дид. 4 years, sometimes 5 years, and you cannot see the results immediately. So we need to wait 5 to 10 years to see the results. баъдан ҳайати роҳбарони Федератсияҳои Осиёву ҷаҳониро ба осорхонаи Кумитаи Миллии Олимпӣ бурда аз таърихи дастовардҳои варзишгарони тоҷик онҳоро ошно намуданд. осорхонаи шарафи Олимпӣ 14 феврали соли 2018 бо иштироки президенти Кумитаи Миллии Олимпии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба истифода дода шуд ки дар он медалу ҷоизаҳо, аксу лавозимоти варзишии варзишгарони пешину имрӯзи тоҷик нигоҳ дошта мешавад ки ҳар меҳмонони ташрифовардаро аз таърихи музаффариятҳои номбардорони ватан ошно месозад. ёдовар мешавем ки Кумитаи Миллии Олимпии кишвар 24 сентябри соли 1993 аз ҷониби Кумитаи Байналмилалии Олимпӣ эътироф гардидааст. ҳамзамон дар китоби меҳмонони фахрӣ намояндагони гимнастикаи Осиёву ҷаҳон соядаст гузоштанд. Данная встреча, я надеюсь, как сказал президент Международной Федерации гимнастики, то есть прежде всего до начала встречи он поздравил вице-президента Олимпийского комитета, генерального секретаря Олимпийского комитета и всех присутствующих с прошедшим Днем независимости Таджикистана. Я также присоединяюсь к его словам. А сегодня он сказал, что я надеюсь, что сегодня День независимости гимнастики. То есть что это означает? Это означает
всегда рост вверх. Это можно посмотреть по прекрасному городу Душанбе, как он процветает и развивается. Поэтому мы надеемся, что гимнастика будет развиваться так же. Безусловно, это всегда требует времени, это всегда требует большой работы. Гимнастика очень фундаментальный вид спорта, который начинается с раннего детства. И результаты, как отметил недавно президент Азиатского союза гимнастики, приходят не сразу, они приходят в течение 5-10 лет, когда дети вырастают. Но это самые юные мастера спорта среди всех олимпийских видов спорта. Поэтому, начав работу сейчас с новым президентом, с теми амбициями, с теми желаниями и стремлениями, которые он имеет, я уверен, что результаты не заставят себя ждать. Безусловно, мы будем со своей стороны помогать и от имени Международной федерации, от имени Азиатской федерации гимнастики. дар доираи ин сафар ҳамзамон роҳбарияти федератсияҳои гимнастикаи осиёву ҷаҳон ба мактаби махсуси варзишии захираи олимпӣ рақами 8 оид ба акробатика ва ҷаҳиш дар батути шаҳри Душанбе ташриф оварданд. дар ин ҷо ҳам бо мураббиёну варзишгарон вохӯрда аз шарту шароит ва ҳунару малакаи варзишгарон ошноӣ пайдо намуданд. айни замон дар муассисаи давлатии мактаби варзишии захираҳои олимпии рақами 8 оид ба ҷаҳиш дар батут ва акробатикаи варзишии шаҳри Душанбе 274 нафар варзишгар, аз онҳо 95 нафар бонувон ва 14 нафар мураббӣ машқу тамрин ва кору фаъолият намуда истодаанд, ки ҳадафи ягонаи мураббиёну варзишгарон ин аст, ки номи Тоҷикистонро дар арсаи байналмилал муаррифӣ намоянд. Имрӯз раиси федератсияи байналмилалӣ ва раиси федератсияи осиё ба ҷумҳурии Тоҷикистон ва мактаби акробатика ташриф оварданд, ки ин гувоҳ аз он медиҳад, ки дар оянда мо ҳамкориҳоро хубтар менамоем ва кӯшиш менамоем, ки риштаи варзиши олимпиро дар Тоҷикистон бештар рушд диҳем. раиси федератсияи ҷаҳонии гимнастика Моринари Ватанабе иброз дошт, ки ҷиҳати рушди варзишҳои гимнастикӣ ҳар коре ки аз дастамон ояд кӯмак мекунем ва нақшаҳо дар мавриди бунёди як маркази ташаккули гимнастика ва акробатика дар Тоҷикистон рӯи даст хоҳад гирифта шуд. акнун фурсати ба сатҳи дигар баромадан ҳам фаро расид. You know, gymnastics is a fundamental of the whole sport. I hope it's гимнастика метавонад асоси ҳар як намуди варзиш бошад. пеш аз ҳама барои рушди ин варзиши олимпӣ диққати ҷиддӣ додан дар кор. агар дар кишвари шумо ба маҳорату малакаи гимнастбозон таваҷҷӯҳи хос раво нашавад, шумо муваффақ мешавед. имрӯз дар ҷаҳон Амрико дар ҷои аввал, Чин дар мақоми дуюм ва Ҷопон зинаи сеюмро ишғол мекунад. агар Тоҷикистон тавонад ҳадди ақал як медал аз бозиҳои олимпӣ ба даст биёрад, дигаргуниҳои куллӣ ба миён меоянд. мақсади ташрифи мо низ дар он аст, ки дар якҷоягӣ вобаста ба имкониятҳо ин риштаи варзишро дар Тоҷикистон дастгирӣ кунему онро ба сатҳи баланд бардорем.
албатта пеш аз ҳама таваҷҷӯҳи наврасону кӯдаконро бояд байнобат гирем ва онҳо бояд ба мисли футболу волейболу баскетбол муҳаббати худро ба гимнастика зиёд кунанд. In Tajikistan, if one kid become a medalist, is immediately everybody understand. طبق آن نقشه‌ای که از جانب رهبریت فدراسیون جهانی گیمناستیک قبول شده است، آنها چهره‌های خوب را از هر کشور جدا نموده جهت صیقل مهارت با ژاپن سفربر می‌سازند. خوشبختانه از نمود گیمناستیکای بدیهی تاجیکستان جاسمینا نورماتова انتخاب گردید که او همکنون با ژاپن سفربر شده برای بازی‌های المپیک لس آنجلس 2028 آمادگی می‌گیرد. این هم یک دستاورد نظررس در این فدراسیون به حساب می‌رود. ما افتخار داریم که در تالار ما همین شخصای بانفوذ اشتراک میکنند و از مهارت و ملاکه ما یعنی که دقت به جلب میدهند که ما خوبتر و خوبتر همین نمود ورزش رو رشد دهیم. سطح بلند برداشتن مسابقه های بین المللی مثال برای بیرون از جمهوری ما کوشش به خرج داده ایستاده‌ایم که بهترین را در بطوط در دروشکا یعنی مشقشون را صیقل دهیم. امید می‌بندیم که این همکاری سودمند در آینده بر رشد ورزش‌های گیمناستیکی تاجیکستان زمینه مستحکم گذاشته در آینده نزدیک ما به نتیجه‌های بزرگ نائل می‌شویم.